maging best player, may na-cargo box yan naman po. Pasok na. Okay. Mag-front tayo si Leo Malino. Ang bench na ng left, kaya may nakikita. Bench ng left, pwedeng mag-iusap. Red, mag-iusap. Okay, ball and play. Chapo. Hey, hawak mo. On mo lang. Mula nung isa. Na, di ba nagigay? Gusto na po nagigay o ibang isa. Ibang isa. Outside. 10 seconds to shoot. It's a blocking foul coming to number 16, Evangelista. So. Ambola. Domicha. Gomez. Cortez. Manning. Mahal number 11. Alfredo Lee. Ulises. He recovered. Gabriel Mitchell. Stuart Mitchell. Benson Mitchell. Gomez. Outside two. Alfredo. Outside shoot. Manning. Foul committed with number 16, San Paolo Evangelista. In the meantime, 8 minutes and 24. Alfredo Lee. Still Alfredo Lee Tabul. Binigay kay Cortez. Nandun sa binigay ng number 9. Wala. Rejected by them here. Number 9. Mr. White. Kasupanan. Dua Evangelista. Kartu Kasupanan. Nag-dribble. Tumira. Shot. Wala palis. Palis. 7 minutes and 39 the first quarter. Richard Tumaso. Sa labas game mo yan. Gomez. Manning. Lima na number 28. Moyano. It's my reason. 5-7. 18 pinapasa. Pinipid. Alfredo to Richard. Inside. Basket by Daniel. Daniel. Gimana long here? Edo Sipute. Number 9, long here. One back. Shot. Gimana number 19. Alfredo Lee. Wow, gimana yung Don't pigay ang ganito. Kasipanan to Evangelista. Alfredo. Threat 2, that is scored. 6 minutes, first quarter. Kasipanan.
Tumira si Yayo, wala. Ito si number 18. Pinyasa, tumira, yung si Yayo, Mare. Bola na wala na ka. Nasupan. Yang kelima, binigay kay Mulano. Tumira, wala. Rebound, goes to Rebound sa Alfredo. Alfredo terpasok. Good hands by Meantime, singing support Porto, umabot na naman Red. Ibang napunaan, Boy Puti na mo. Sino Boy Puti? Pinasakay na dito! Ibang napunaan. Napunaan na mo. Isunod naman sa Perez. Ortiz. Sa labas sa pasa ng number 9. Rebound na mo. Yayo. 8-second violation. Bautista, Bautista. 69. Nakatakip nakatakpan sa kanyang buwan. Sa labas, Del Primo! Shot! Si double red ball. It's a ball number 9. Two shot para kay Longhair. Number 69 Longhair on the free throw line. Versus no. Second is Longhair. Referee stepping through zone violation. One more shot. Second is Longhair. Rebound number 14. Boy Puti on the rebound. Ito si Pinyahan. Binigay kay Olviano na rin pasok. It's good. 6-4. It's stepping on the line. Violation. Turnover. Ito, binigay kay Pinyahan. Labas ka Boy Puti. Boy Puti nasukanan. Binigay kay Pinyahan sa kasino. 24 second violation.
Red ball. Biasa. Salamas. Kaya Prado. Kumera. Sumabra. Rebound ball. Ball pindah number 9. 14 seconds. 39 seconds to go. 30 seconds. 25 seconds. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. And off the first quarter. Ang aming score is a tie. 6-6. Red. 6 pa lang. And bubble play. Binigay kay Ibarra number 20. He's wrong. Turnover. And it's the turnover. Box down the box. Boogie. Now we play. It's number 3. He's wrong. Red ball. And it's release. Singasa. Magrevolution. It's a foul going along. Bye-bye. Hindi foul. Sinagaw. First, number fouls again. So it was good. Shoot. Kalain mo yun. Foul number 12. 22. Yes, ay niya nga akin. Tingnan nyo lang kayo. Yes. Hey, tabi. Tingnan niya nga akin. Nasa linya ngayon si Lace. Last save. Wala. Overshoot. Ang foul number 23. Second foul on number 22. Pandagalu! It's good on Lincoln Left. Sa labas kay Masi. Nawala ko. Nabigas na bagay. Bounce pass. Excellent sa shoulder. But nawala ko. Biskay. Tigiban. Biskay. Biskay. Pero number 14, Nasir.
Siguro doon pa. Doon siguro. Hoy, sino yung iba lang? Red Knights. 12, 14. Remaining 6 minutes. Ang ating score is 12-14.